svima, Aldin ovdje. Danas ćemo igrati GTA San Andreas. Evo nas malo u strip klubu. Ćemo negdje trip. Vidimo šta se tam dešava. Dobre, što vi radite? Dobra riba. Evo malo keša. Malo gledam. A da, sada si bre, samo tražiš pare? Ajde bre, to malo bolje pleši, da ne bi otišao. Da sad samo idem na jedno bolje mjesto. Čekaj. Nek udara. Šta se šavo? Popuši kurac. What the fuck? Prokletna bolnica. Gdje se znači, stvarno dosadno. Zašto sam umro? Evo ga. Problema. Ova nešto.